أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراي مسيد بجول بتدر بالإسلام أو يتو دي الله جولاي برنا وتاغي فنgon sallallahu alayhi wa sallam kanko e be ngure makko ne fu e sahababe makko e kala wondo e lawol beedo ila yawmil qiyamah musiddo modon ka dina e ka ennan Abdallah Diallo Brixel salmini on salminago l'islam salminago yimbe aljanna ka aljanna mi tori Allah ya Allah wadan on fop modon jaabe yimbe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala marbe andeji ben fop ya Allah on ittambe nawnube ma nawndiraabe fop ya Allah on sellimbe marbe ben fop ya Allah on beydambe be jogaake ben fop ya Allah on gokkorbe marbe sandeji ka galleji e ka golleji yo Allah on itto mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yalla moƴƴinan en no moƴƴinan ka meɗe leydi laginede ya rabbal alamin yo Allah yafano e mawɓe men fati ɓen foppe dendangal fatiɓe julɓe enen ka yo Allah huuru en ko yafora en yo Allah wurno en ha ka gurna moƴƴani en min toriki rabbu samawati wal ardi o ñande tawata ko nde maydi woni ko moƴƴani men Allah min toriki ma ƴetti to wonkiji amen nde ñande musidɓe julɓe tedduɓe haray ko landal wonɗen e jabade ɗo haray ko ari hakkunde ɓeygureji haray inchallahu jonno en ala inde ko nde ɓeygure ɗo ma ko nde ɓeygure ɗo haray ko honɗum woni ɗum ko soñja e boneji ko woni e tajugol enɗan hino harbi ka nder dinal islam tajugol enɗan hino harmi enɗan taƴatake ayyan kana no woniri fodde enɗan maɗan yamirarima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala no woniri ko ya jokku enɗan Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki kala jokkuɗo enɗan Allah jokkoto fi makko kala taƴuɗo enɗan kadi Allah taƴa fi makko si Allah non taƴi fi goɗɗo haray o woɗɗintinima e yurmede makko nden abaɗike e lette makko nden si tawi Allah taƴi fi goɗɗo haray a seedi e ko wiyete moƴƴere jamɓe kisiye haray o okkodiri ko wiyete kon probléme e tana e ande e sohla e mapunde e lette aduna e lette lakara haray ko wiyete enɗan ko inde jeyande e inde Allah subhanahu wa ta'ala arrahim yon noon si goɗɗo taƴi ɗum ɗon haray o taƴi ko Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi yarli weltori mawɓe men ɓe maka e goɗɗo ko o suɓoto komo o weldata namo o jeydata ko Allah subhanahu wa ta'ala on suɓi wondema an e oɗo pellete on jeyday on kafay ka enɗam haray enɗam taƴatake nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe rentini e mum ɗum hattirde e rentingol haray koye wattan hakkel musidɓe julɓe tedduɓe tentini non enen sukaɓe yaltuɓe ɓen hande tawata innete joni feere heɓike hande kadi mawɓe wowlay en jentotako bolonda on wowlay en jentotako ɓay tun haray hiɗen hunnani hoore meɗen koko falade wo wonɗen e wadde haray ɗum ɗon no lundi dinal islam mo be meɗen yo andi to wondema pelle to wuuri seeɗa maaye pooma wuuri seeɗa ni maaye pooma kangurdan hungo gokkuni wa mamata'ul hayati dunia illa qalil kunnafa hun dakame hun gurnan aduna hun wonari wona seeɗa hunni ko gongel ni haray waddane hakkel moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on dandu en taƴugol enɗan yo Allah waɗu en tokkay ɓe enɗan wata o waɗu en taƴayɓe enɗan kala ka enɗan taƴi ko en eto haɗan tokko wona yen wunu taƴayɓe ma wonayɓe sabu no enɗan taƴira sen anditi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala faalaɗo yo Allah on yanyan mo arsike makko ɓeydana mo arsike makko on waɗana mo barki e arsike makko on wo kala kadi faalaɗo yo Allah on ɓeydan mo gurnam makko ɗan ɓeydana mo balɗe makko ɗen waɗa barki e balɗe makko ɗen e gurnam makko ɗan ko honɗum ɓe landi en ɓe naari en hooru ɓe naari en ittu zakka ɓe naari en jokko yen hajjo e makka ɓe naari kadi yen jango Qur'an ko ɓeyni fal yasil rahim haray ko yo jokko en ɗan kala neɗɗo jokkowo enɗan kala neɗɗo jokkuɗo enɗan kala neɗɗo mo taƴata enɗan kala neɗɗo wonɗo e etade no enɗan ɗan jokkire Allah waɗa e barki e gurnam makko ɗan Allah waɗa barki e arsike makko ɗan Allah waɗa barki e gurnam makko ɗan e duuɓi makko ɗin o ɓeydanamo kadi ka gurnam makko kadi ko heɓata ɗum ɗo wo ko neɗɗo jokkuɗo enɗan joni noon contraire on si a taƴi enɗan ko contraire muɗum kadi woni ko heɓata wakkilo de musidɓe julɓe tedduɓe hande a yahay ga musidal hara hino weli wowla jaɓe jango yaha wolaɓe salo ko ɗum mawɓe ɓen ɓe makata wondigal hino satti kono haray seedigal hino yurmi neɗɗo nayo eto o waɗa ka hakkille makko kala nde wowluɗa ko beetun jaɓe kala ko wowluɗa no wayi wanowa daalol kala ko wowluɗa ko be jama on jaɓa ɗum ɗum tun kala ko wowluɗa nayo goto yedde goɗɗo hana waɗugol ɗum e hakkille makko goɗɗo hana waɗugol ɗum hakkunde musidal haray mawɓe ɓe makay wo feere ko sari pay kun imminay moko ba imminay
jonnon si feere ari andari atay pellet ko nde ɗo nawrata musidalngal e bolonda on e tolo dangal yaasi yeeso afwan ta ndaaru wowluɗo on hara e ndaaru ko o wowli kon unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala ndaare neɗɗo on ko o wowli kon wata ndaaru ko o kanko wowluɗon si tawi tun ko o wowli kon hawrodiri e sawaba haray ƴettuɗum non si tawi hawrodirari e sawaba haray ko yeddirtamo haray ko ɓay hawrodirari e sawaba haray musidɓe julɓe tedduɓe jokkereji enɗam meɗen ɗin hiɗi ɗuuɗi ha kono haray tigi tigo lurde ɗen hino ɗuuɗi ha heewi ka nanta goɗɗo ina min mi yalti ɓay ɓe ɓe famodirtake jonnon si tawi an a faami kamɓe ɓe famari ko a eto no faminiraɓe wona ya doguɓe hawnaki no gasa an kadi Allah ko ɗon waɗanma da'awan no gasa bangeji goo kaka sengo marɓe ɓen ɓeyna men ala yahugol ɗum ɓe mara tan perdinteɗe ɗon ɓay ko sonko wi tum nokkeli goo kaka bangeji laamiɓe ɓen ha menen meɗen mari komin golla men ala yahugol ɗo mañande goo ko sonko wi tum bangeji goo kaka sengo karamokoɓe ɓen tigi tigi on ko perdide tan ni ɗum hay hunde ɗum nafata ɓay nafi dina la dina kan e enɗanɗan ɗi piiji ɗiɗi wona seedayɗi ko yaadayɗi dina kan e enɗanɗan ko piiji ɗiɗi tawata ɗi wawata seedugol dina kan e enɗanɗan ko piiji ɗiɗi wawata seedugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe nelano ɓe woni duuɓi tati ɗum no fof heɓe yettinde kono koye gunɗo ka feññingol ɓay hewti ko hombo ɓe fuɗɗorno ko enɗam maɓɓe ɗan yimɓe maɓɓe nden ɓeygure maɓɓe nden Allah daali ka Qur'an wa anzir ashirataka al aqrabin fuɗɗori waajagol ngol taw jertina hulɓina taw homɓe ɓeygure ma nden fami ma ɓurɓe ma ɓattade ɓen ko on sahi ɗen andi gissawne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi bappiraɓe maɓɓe ɓen fop ka ɓaawo makka ɓe inni ɓe ene simi yeetike on goɗɗum on hooloto ɓe inni hi ha hande tigi tigi on a fenanari men o inni awa Allah nulilan e moɗon koye rew Allah goto hara e rewari sanamu hay e hunde ko nden ñande bappa maɓɓe tigi Abu Lahabi o yenniɓe Allah yottani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yottande ila yawmil qiyama ko ɗum woni sabu tippagol tabbati yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab eɗen andi sababuji ɗin ɗo ko raɓɓinigol wonde joni noon so yine laaɗo fuɗɗori toon bani adama on nde mo tedda o taw fuɗɗoray ka ɓeygure taw ko ɓen noon ɓurma andude ko ɓen ɓurɗa andidirde joni noon resibe yewtere nden komi jabori nde gallandal ɗo komi waɗi ɗum ɗo yewtere seeɗa e minitaji seeɗa ko fi ɓay haray hino jaali ñande ɓe ñande lande ɗen hino arde ɓeɗo mi okkorayɓe ɓe andinten tala ɓeɗo mi waɗanayɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko yeru tumande mi ɗumanni o ko tumande mi noddi o ko min tun laa ko woni jokkugol enɗan ko woni moƴƴagol e ɓeygure mum ko woni moƴƴagol e famille mum e gorol mum e bolonda mum naya innu si a waɗaniɓe ko yoɓe waɗane na ɗum ɗon si a ko ya waɗanɓe hay si ɓe waɗananima an ko ya waɗanɓe na ya waɗuɓe kadi si ɓe waɗima kadi an kadi ko ya muña ko ɗi piiji ɗo woni ɗon mi fillito ko ya waɗanɓe hay so tawi ɓe waɗanarima na ya habbugo si a waɗaniɓe kamɓe kay ɓe wattama la wona ya waɗuɓe kadi si ɓe waɗima kadi ko ya muño haɗa ko ɗum ɗo woni jokkugol ngol enɗan ko ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko yamiri en ka l'islam meɗen andite nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yimɓe makko ɓen tigi famille makko on tigi ɓurɓe mo jeyde ɓen tigi eɓɓuno fi wargol mo e nder makkatal mukarrama andi den ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaltirno e nder makka kamɓe e sahabaɓe maɓɓe hiɓe jogini hiɓe jogingol diina maɓɓe kan ko noon ɓe yaltiri ka maɓɓe ka ɓeygure maɓɓe aynata ko yimɓe maɓɓe wonɓe woni wadde ɓe ɗum kono ɓe yehi ɓe yehi madinatul munawwara ɓe wonoyi toon duuɓi sappo ha ɓe heeɓi doole ɓe arti makka ɓe arti wondude e doole hiɓe jogii doole hande ɓe moɓidiri ɓen waɗunoɓe ɓe fuu wonande taw ɓe luttano ɓe mayano ɓen fuu badre ɓe moɓidiri ɓe ka suudu kaaba ɓenni ma zata zunnuna anni fa'ilum bikumul yawm ene ko honɗum sikkuɗo min kadi mi wattoton hande on ra'i nokelan on piyilan on waɗilan embargo on innilan komi feetuɗo on innilan komi bilejo on innilan komi yimowo on innilan kala ko wiyete kon inɗe bonɗe ɗen fof ala kon faware hoore sonjaji e lorraji fof ala kon waɗari lan joni noon hande min kadi Allah jonni tilan doole ɗen hande ko komi faala o mi waɗata simi faala mi yeeyayo simi faala mi maccinɗinayo simi faala mi kurkayo simi faala mi hirsay fof hande kala ko mi faala mi waɗayo ɓeya ko honno ɓeni wo ahun karim wabnu ahin karim an ko a siɗɗo amen tedduɗo ɓi siɗɗo amen kadi tedduɗo o yiɓe anditi en ɗanɗan fi kala ɓe yeggiti ko ɓe waɗno ko ndare noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe si ɓe yejjituno la ɓe yejjitano ɓe makuno fazhabu yahe fa antum talaqa yahe ko onnon woni liberaɓe ko onnon woni rinɗeraɓe min mi wattotako nun ɗo koni haray hanude gerdugol
wakkiloɗen jokkoɗen enɗam meɗen nan haray tummodireji meɗen ɗin ka musidalji e ka bolondaji e ka kawte haray hino satti moƴƴa ayi hay to woɓɓe hara no yewtira fi Allah woɓɓe hara no yewtira kontor woɓɓe haray yennete woɓɓe aybinte woɓɓe sabotete woɓɓe hiɓe welti ha hara ɓe yiyama ɗum ɗo foppo a yehi ka musidal ma e ka bolondal ma e ka enɗam ma kono ko ɗum ɗo woni ko muñotoɗa Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki neɗɗo jillodira e ɗo e yimɓe ɓen jillodira e julɓe ɓen e musidal ngal e bolonda on o muñño lorra maɓɓe kan e sonja maɓɓe on ko on ɓuri moƴƴude ko on ɓuri yiɗede kadi ka Allah ko on ɓuri teddude kadi ka Allah e di on neɗɗo pottitiɗo inni kañum susata ɗi sonjaji ɗo haray tigi tigi on toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗi yewtireji men ɗi fof hara ko fi makko mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah maran en kadi ka bonata ton ha ñande tawa e ɗemmo o laɓɓina ɗe e yingo e nani yo Allah dandu en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkal ngol mo kadi hara en anda ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mawɓe meɗen jibinnoɓe e nder l'islam e lawol l'islam fati ɓen fof yo Allah hokkuɓe aljanna si tawi haraɓe ka nder aljannaji yo Allah duminɓe ton si tawi hiɓe soñdia e sohlaji e ɓittedeji e lette ko Allah wawi ittude ɗum ɗo yo Allah hon ittuɓe naɓa mawɓe meɗen ɓen fof e dendagal mawɓe julɓe ɓen fof ka aljannaji ɓurɗi towude en du'anike mawɓe meɗen ɓawɓe fatade mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore en ɓiɓɓe du'antoɓe en enen kadi ñande sorroɓe arti haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen e leyɗe occident ala wawɗo fewnude o zurriya sina Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnana on fop moɗon dendagal julɓe ɓen fop zurriyaji men ɗi e hoore lawol l'islam yo Allah dandu en ala e wawata e jogede Allahumma la tamna'ana khayra ma indak bi sharri ma indana yo Allah jogitor en sabu yurmede makko ne wata jogitor en sabu bakkatuji meɗen ni wata Allah waɗu geɓal yiide jahannama e ɓalli meɗen enen e ɓeygoreji meɗen e dendagal mawɓe meɗen fop yo Allah on yaafo dendagal mawɓe men fati ɓen fo luttuɓe yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe enen kadi yo Allah wurnu en haka gurnanda moƴƴani Allah min torikema ñande tawata ko o lakara Allah min torikema ƴettude wonki jam en nde ñande mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah timmin en dina e liman yo Allah waɗu hara konngol ngol sakkitoto ɗe wowlude e hoore o aduna ɗo ko kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wonno ka ɓaawo caméra hum moɗon ɗo ka page men e Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon kadi ina ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles ila liqa in akhar in qaddara Allahu liqa'a wal baqa